jibeko mu o mai mo hwe yensu ho nsem so Ghana Water Company Limited no wabokkokosa se Weija eyesu tade no se edrum pempenso bi wo se won mu bia afi bia won mo ye na afi de no wo mu bia na se ne obi se ritual ebetua for manfo asia se japade bubu adan na yenua ba Bernice Ebubeidu Lancer ko Tetegu no manfo bia hwehwe nkobobusa ahobo a wo mo aye wo kire mu a woni ba bia wo tu ako Ghana Water Company Limited abo omo te Tetegu ene manteme mo ha no kokose omuntu free ha esan say Weija Dam no edu bebi a ese ye bie ma nsuo no ko se o menya ne kaya last year esi sano nsuo ni yiri pama hankofo bebre nipa ba ko mienu bi hwe omo nkwa nti anope ya ba be hwe se omonya ne nteye de na so omonya ne nteye nso a de no mo ya afa ho Daniel is responsible for alerting residents, for giving them information. Mrebe na mo bo nkofuna moti krum ha kokko say yes am be spillage dam no nti Ghana Water Company Limited say mumboabo mo ho se mum be free ha eno na bebo am. I'm say more my information best a month ago and last week Saturday so almost my information be say be yes spilling. Inti ye omo ben so no omo free omo bie Weija no se na benya akon yakọ epumu na since announcement no call no when who say nkrofo bi boabo mo ho de na say as me buy no kra me bisa nkrofo as obi a relaxed bisa no me edomo ewo ha no me nye sure say see free ha nyina ye be ekọ bebia ni wo sa ye be ekọ Ada say aban no obehu de obeye se na abeboye ewo ha nso no emi say mu asi se omo de machine abayi mu nyina maye say bia Weija ha ye wo ha because edom bebre ne wo ha okay so hwe nso edameti a we na mantemufo ne say omo boabo sika no se ne omo de machine betutum se ne yanso ne ba ebenya bebi afa na embe fa omo na wo hwe nso a wo hu se ampa no tie na egu nso na no ho sa no bo mo se aban meso omu sika na omo gigeye no omahon de entumi ntwa kuro ne hu nhya nti omo ya kopim baby nti omo nya yanka aban beboa omo na se nso no yiri na se nso no topo a embe fa omo ene omo niama nti na pay de mantem hafo no se ampa omo te se Ghana Water Company Limited say omo entu omo se omo ni biako bebre na so say nadmo asem obeka fa ho ne say we net say last year die ni ntino ehu bi animu saama omo kasa na ya ye we kakra bi akọfa machine obi amotua kakra na ya fa machine ade ayimu akodu bebi na omo dia ti ho nti aka ba bebo ye be continue aye no round abesi a enso problem there ye nya wa ha e fa say me the Godson eche okulu okay Godson what ha Daniel say abomo kokose muntu what ya na normally no wo mu na mo aka che say yentu enso yentu mentu ase ni say me ye wo me papa wa ha ena ono so wo me ena me so me sate wo ena me ban so sate wo enti na che say your generation na nyina Africa kromo ha na ye ti kromo ha na nye ne ansa na omo ye Weija Dam no anya cry consult Weija Dam 1900 to 1901 and a consult here by then on enye dam na ye eyi omaye nso no kasa eba na faso na eko by info somewhere 1960 or to 1965 that way or 1967 somewhere like that and you say Friday na aba but since then no ebi mbada ye o ma na ebi aba ebi o ha na ye ye no ma na esa akọ na esa aba but say there ye dosu ye bro so ye dosu si kra ewo ye ni ma ye oblogo ye dosu si omo ye dosu si Weija na nkasa na omo bone do no Tetegu kro no so si Weija if you am man from kra Tetegu kro no so si am man from enti den na ye betumi free akọ ba mo na mo ti asem ni mo because baby awo bo no baby ti say am man from say omo wo high line kakra omo ni low line area enti mo na asem no hamo enti na ye say be boa anka mo relocate wo fahin asase be na betumi dia maya ebia betumi aboa ye nya betumi akoso yentumi nkoso Weija Dam na ho no na nka o say omo ye bibi fa ho because Friday na by last year no
na yeti yini dada say bokena dam no ebu na nka ha no say nso ne wa no mo relation a long time ba o ma twensa say your politics no mudi yo say den no mudi yo afa abrusu wi ansa na o mo pompi gu yeso a o mo pese o mo kire say e bia ye free ha de mama ye ni